No. Masa mahal tuh? Ada lagi cale. Daun dan ini. Namu ide ira. Iya, Joa. Dari tadi ini main koleng-koleng namu ide doa. Pandai tuh ide aja. Tolong aja ya. Kalau ide udah nih ke bah. Ini aja jawab kita setebo. Soal piti itu gampang aja. Pelon aja. Duduk lah nih sedang tulah. Biar pelan. Di pelon aja. Oke. Wah, hebat aja. Iyalah. Ajukan sarjana perbengkelan mah. Mana duitnya? 100.000. Kak Ja, makasih banyak ya Ja.